Kublai pi baro sa sisin ka pia subahabian pi baro sya ka ni ka vlog ka jonga ka bamanta ka singi. Tim ta ka singi ngomole sya ranikor bar ki pelok jonga ngi mo bendi saka sya ranikor namar bangi ong la slam hamong in juli saka shu shino namar ngi sya li belabet tim ta ka singi ngi mo bendi kai sya ranikor li ras mo ngom tu te ngi ne dan shibun ha ba ki pelok jonga tinga sapun ibe pi shibet andang ngalapo sya pok kali namar ba ki labia ngamanta pok kali te ngabron aku buat shibet ki sya belas yang ngahi ngali bakam selam tamdu na borokot ti mata klam selam show ngani no ti sepedo kan ke video juga hadu bandakot ti se enjoy lang bat nga pada kisi ada kan is ngom tasing ki kloi ha ti ngani no anu bun kren show ngani no ti second dopet andra push kali bang sepet ngi fi kecik internet jokara nikol ti mentai la dan hakali dan nang ba ini ya badeng mau lang ti ni para janga di vlog janga hai ti menta ngilai pu hei badeng kan ya ha kiam inti betul deh ti lajan poi tat sti sat sat hi ti ngisa pedi be fit ndala poi shranika komna badeng sai klan ya ti ngili lang badi bak pita ti bak pita hang te dan kensuar hang te dukan coba dengan ya dukan jangang tu lah wah biang kan leer A few moments later. Tim tanya dengan Bamzah ni, badeng nak tangan dan nak step. Badeng Bamzah doi badeng. Leksyong. Ada jangan? Jangan kan ni? Anak tu jangan. Syur Bamzah nak tangan. Bam nak kerja lah tangan. Bam kita syur sesili itu. Ring video nak sedang nak vlog bab kita. Ni kalau dah terkabar. Dan Bamjano nang ta pedeng ni oleh nak wes mau bab kita. A few moments later. Bab kita. Aiman lah. Ui kemal balera sembadang dan video Iva. Nice kemal. Kada si beda po istira ni koram kami ibahan ni garuru. Keler. Kira ba nangyo. Mana pecah? Pecah mana tem? Wato. Timentang ila jan poi hang ni apo wa rilang ni men banika sya ni sya wa rilang viewpoint ti ada mata pada nang bangila apo sini mo ni men banika sya ni tok dai mbak pita Yes. dai khat yong mo ada kara terus na phone ko set sya beset minta par sya beslap dai khat yong biang Kongkong bay. na kongpong bay dengan dalapo ya hang ti have viewpoint ding seperti mah Nakikintil bajing nong akar pi tung xiao bit yana ngala telu tang happy kat badang yaki por kisi nadu na mensim ngaturwa happy ngakwa ijong ngapingo amla shu ban sedhalani dia mesti lahir nampak kali Pesyang baca ni saya rilang balai ilam berbadeng. Tengin yang dipikir nak mentakan. Yang ibarat-barat ni ya kreat ini memory shit kat mereka Islam.
Saya beli biong kali. Ya belum deh. Teh bak pita lah pos kemat. Mare bak pita kemat tuar bet. Ngatai bak pita. Belum. Jom yang. Jom. Jom sebab pita. Jom. Jom. Ha? Tak. Bak pita boleh komen kalau bak pita. Kau kelung bak pita tu. Kita kan taste di sedian angut. Ban. Tadi ben rasteri kan. Bas wa tambah kadum ha kan ka. Dina beli balik pop badeng kadum kan ka beneng. Lepop badeng dum ka beneng. Wow, oh habianya ni. Ya. Ya bah. Esum dum sa. Oh, terkadang maksud orang rilang mah. Ngarukan kemarin. Jing em jong pi. Oh, ketika dia. Nice. Tenang ada. Siang nak slap dari bab slap dah lah bas ha. Flap. So kumna. Ketir coba lecar ni kor. Ya syok ka kriat nang tang selicara ni kor. Piknya jakal cender di sini na ambil syu. Ini letih dia tamang inum tharai ra bandai sati jampo nama bangi HP cara ni kor. Yelinga. Ya, boleh yelinga. Bar kita ada kuat shot dancing in the rain now. Dancing in the mirror, but the dancing in the rain. Sini. Tip. Dah, tip. Siapa sebab kita sampai ngabut? Tip. Gitu. Aku ada yang dian mah. Ada yang dian. Dia bertangin yo jiksan ibab pita, marbenyang. Tak siap bab pita. Tip. Geti kau makan ti mana rasa? Geti ba? Sat. Dah, biar ni tak kuptur mah. Ilum, wow, so nice, so beautiful. Siang macam ni. Ilenya siapa? Ni kriap dia bakal rasteri dah. Siapa bincang kau ni tak? Nama bagi tu benda cara ni kau mah. Bap pita lai kai. Lai kai bap pita mentah. Kau nak banding dur, nak bersender. Ada kabur ni kan dia dulu. Imah tu kau buat dia. Dia mentah pada ingin dia lipai no saran kor nama ba kadum ha tu mah. Dia ni subang ni macam ni. Tiga maram jengilit. Bayar pun kambai jengi. Dia ingin likan saran kor sejak katri jeng bak kita. Saya kan duduk baik dah lah boy Tisha. Tadi kor. Bye buat rilang. Bye. Ya, mentah pada ingin lai dan hakali ingin lihat saran kor. Bak kita berkomek nah. Dia saya subscribe channel jeng bak pita bebuk krim na bak pita. Oh, Peter Media Channel. Boleh kai ta. Pita media channel ta. Yang sebut description tu saya page channel jeng bak pita ru. Dan saya syubat kepuak baik. Adu na mensim ngatur wa happy ngakwa ijong ngapingo amla syu ban sedhala di marwai kajing snyo chong akan kelamo barok kiri. A few moments later. Te finally ngila apoi hanya po raniko tentang idang dan angni haca kasa. Ini perhatian tak dan kepada ingin selikai kan syati tadi kita nak cakap ni cakap mah. Jadi kan ni kadai ka IB PWD ngisa hang ni nama bagi dan produk bak pita isteri hang ni tak kata yo mensa akan hang ni. Jadi sibet pada ingin selikai syati siapa. Tu ke beach mah. Flop apa dah slap. Tadi bam slap nak basah, tapi bam dapat ke slap. Oh, it's okay wala kata ro. Jelit dah. Basah ba ka slap mentasya ni. Kabas tadi bas
dah slap dah teh ka shit ha. Yang tak kasih pakai slap ke bas. Kerja ate ka tu ka dah slap kam dah shit kan. Dia ka shit hi tambah kam dah kata-kata kan. Jadi bam slap pada kan sa shit ha. Welcome to Radical. Tekan ni ka room jongi. Bas nampi. Bas ni ka room jongi hang ni. Untuk komputer ini sama nga. Day duduk. Bagi day kong duduk. Yang dia tiap yang ni. Kia soal apa ni visi akan ni ka room. Dia hang ni dan atli jing tiap komputer. Tekan ni ka kamera zoom. Kamera zoom look style ha. Dia hang ref ni iya nga. Itu tu he. Ini lagi. Kaya nak mentah kan. Begitu saya senang dekat room jang saya senang di sate kaliang deh. Sate kaliang ke room jang senang kan di room jang keteh. Mentang lah yo. Pasal ya. Ini yang guna naman kata baca sajing itu bawa VIP am. Na expectation na ba work kami rin kap. Iyawan ni ikam. Te mentang ni lignya shot to beach. Oh, pita ka shot ba pita. Dan. Te pikini ki nang sar ki bamju iso. Pikini kena sar bam iso. Sana ada dua stay update ni. Sana sa cloud on shot. Bazai. Oh, so nice. Ba pita bamju lele na kan? Ni lah cloud ni. Ya bama. Cik saksat ki angsos fashion ni. Biang fini lam yang ni sejonggal. Ni bulu basi tak sayang mah. Ay tangyong sa. Dah biang. Ya, layo. Ay weng. Dia dah bajar ngam tu. Ibang ha. Afit ayo alang ini ya. Siyempre sa tang malayo smar ba biang akaban. Berapa lagi? Ya, yan asbet miya Poy Beach ra. Beach. Te matang ila ya Poy hakan ka beach. Jong ba deng. Ade lakam ei mah. Nang wantang taxi lakam ei ba pita. Oh, kahe hade. Kahe hi. Kita ke yang ke sak ke Rani. Rani, oh I know. Oh. Hindi ka puri teh. Ting tigik shot teh. Kadap tepawan syuting itu basah. Oh, baik. Oh, kalau betul. Dei ben bap pita bang fi bela slap dasen ba bakal keti deh. Ini dewan shit singi sini tem nak syak patem mah. Ni tu dewan tu ayo di kapten siap. Nice. Ya kan? Ya lah. Buka deh. Gimana tu? Ketika saat ang baong siya. Rani. Okay, yan. Bakit yan lakuan? Betul, juli mana? Oh, pagawaan shooting yan siya. Tayo sa tingin like. Nang ni mentang ila ya sutenat lawan kain ni tu. Kani ka cakap? Isa ko cakap pada kita ke jingking ki angko Borbasing Bridge. Insya Allah ki jingking ram ko. Insya Allah ki jadu kata kita ki angko Borbasing. Okay, kajadu kata. Jadu kata bridge. Nam te mentap de gila ona ko Borbasing Bridge. Ai nam suwe. Namar kani ka cakap kalau betang kumni yang dia tempat pengilin nak sa. Nang ni ki beri saja siyang dikiling ng nesa sa Bangladesh. Napabawaan shooting itu na nanti.
Tika ni ka beach kalang tangkom ni hi ti mentangin ya lidno sa tika jiking ranikor. Badeng. Das kentin akan tin pila jupai sana ya. First time te filong kom na. Long ala jupoy itang ba sani to. Ah. Hang ni basi pelang festival hang ya. Petika kasya day bang hade. Wow. Siya man ta kasi ka slap am ka basa ka sin beneng mah right. Itik so anin joy dik so mar re ande te mentangin ya linya sa jingking. Jingking ranikor la jupai. Jupoy na. Te mentangin ya sa jingking ranikor. Rani ka. Ya nak keleng kena. Pasti dan kisah capek tu. Ya nak dipai nak sila sinang. Shalash nang lek. Layap ler. Hanya pai dah. Setenat kan. Ini. Hat sebenarnya ler. Surat style apa? Kalau kau surat sebab betul. Senang nak sebab ke? Surat ramikor. Surat balik siya. Wah, aku pilih. One welcome to Saks. Kalau lu beteri. Oh, tenang deh. Oh, tenang deh. Dan rabana, di rabah sana. Tenang deh. Beralila. Oh, bala rumah. Oh, nice. Tenang kan? Kemungkinan kihap kalau biang kan kom tu banwan biang deh. Dah, ya. Ya nak ya. Rubber tree. Kadang first time bat pita kan ya belakang ni. A few moments later. Big shot. Kawan kali digain ke kurang masjid tuang sini tu milik duyang. Yang tahu apa ya kan ke jingking. Ani kajain ke upte. Nama baslam kajain. Oh kajain ke Hab ka phone nga stu la yam nga ta ani. Oh dan kesat sitir. Sini petika kesat sitir. Wow, so beautiful. Ani king bayang. Ni long king bayang deh. Ngata mala. Dia sender ni kan, sender ni pedengwan. Shmik shad baik sini dah. Oh. Dia nang king liang mah. Last lap at alu lang ada kerjang. Flap habis lap mah. Jadi tu ni laming sini je habis lap. Hari kasi. Kena baik bak pita baik. Bagi beri kuan kan sini banwan pek slap. Nilai itu bak. Itu lah si busy baik ban kali on busy ni untuk syurah. Jangan kau nanti kali aywan nak. Oh, last lap. Jingi baik haslap baik minta kasih. A few moments later. Jing lewat di siang ni adukan jam badeng. Jadi labam tu cimbam you ni ngat ngam tip syurah. Ma badeng. Upil ada yo. Ayo. Bang badeng. Badeng tasi lan bam hadukan lejang. Bam badeng. Tay la poi hang ne po jak swimming pool ni jigi no. Kim ki capek bet. Cah. Sedang Safi. Sedang Safi. Chalo. Ni try senang. Rong padang. Ti hadin panggil ada puan jingi lawan kai kam tu tinggal ada nak harum. Ti yang ada sum website ngin haban ya tiak no nama lakmit. Tapi pukul nak ke video jengi tang hang ni ngisi kenduk pada aku ipat ke video, aku ipat ke vlog kata ketika Bhutan vlog mah. Next kan sepni sa nama rasai kasih ngah beca Bhutan dengan sepni sa ke Bhutan vlog. Dan ya kawan minta kasih pukul nak tang hang ni ngisi kenduk aku ipat ke video. Bye.